e toi whatalo whato le whapoponga o Tala mo le nei awa uli. Ua whaaseale so upo le Labour Kieran McNulty I le whainga malo ona o le whaiunga le malo e tau fia I le whaitau wafe o whale sa fuafue fausia mo le kainga ora ua le mawhaiona whatano uina le fausia ina o whale e lata I le tolu wafe 5 se launa fuafua mo le kainga ora ma o le a whaatau ina atu le tasi vai 5 o whanua o lo o awanoa I le taimi nei o le wha moe moe ia whaasao mai ai le 2.2 miliona Tala pei ona lipotia le leite o New Zealand le aso. Whaalia McNulty e le aisea o ngai tau fia I le fausia ina o whale ai o lo o maualunga le numero tangata fia maua ni whale no nofo ai a toa ai ma le 15 fio tangata fau whale wali ai ni ngaluenga ta lona tula I mai le whainga malo so o whaatasi. Na fola e Nicola Willis se si itanga e fausia whale afe I le tausanga ai mai sei au kilani peitai e le o sawa vali ai le malo I a lato folanga pei ona sau noa McNulty. Ua whaalawiloa mai le malo le 2.8 miliona Tala o le awhaalu I le fausia ina o le tele o potua onga saonga le muma mawhanawhana mo a onga Maori po o kura kaupapa e 2.8 potua onga fau le a fausia I tutono whale a onga e wha ma o le a matanga luenga o le lasanga mua o le apolo keti I se a onga fau I au kilani mātu. E walu potua onga o le a fausia I le te kura kaupapa Maori o te ara whanui I Lower Hutt ono potua onga I te whare kura o aro whenua I Enwakago, potua onga e wha I hokianga I Kaikohe, ma potua onga e lua e fausia I le te wharekura o Kirikiriroa I Hamiltone, pe ona whaalawi loa le minista wa onga Erica Stanford, whaalia Stanford, o se vaenga leo le 5 miliona Tala, sa whaanganga mai le paketi, e fausia I potua onga fau e 5 moa o onga, mamata upu mo Maori, ma whaamanatua I le whaata waina, e le whainga malo o le matariki, e ui le ilangulango ina le national, le avea o le matariki ma se aso malo lo I le lua whelua lua. Ua tuuina mai le whamanuianga o le matariki, mai le tupo sa lesa le tolu mo Aotearoa, e mihi ana ki a matariki ma puanga, se vaenga o le saunoanga a le tupo sa lesa. Na momoli mai ai o na alo whaanga ma whamanuianga mo le matariki, po o le tausanga fau a Maori, mana watia a matariki. Ua whaalelea le tūlanga o University wha mai I University Valo New Zealand I le whaatūlanganga o University le lalolangi e silia ma le awhe 5 se lau University mai I atunu o se lau ma le ono na whaatūlanga mai e le QS World fua I suesuenga na whaia I unga o tau mawhainga tamaitia onga whaapea le fua numero whaia onga I tamaitia onga ma suesuenga I whaia onga maola tauto mai o le University o Aukilani na pito mawalunga lona tūlanga lona ono se 15 ma isi University e fitu na maua tūlanga I le vau le se lau iwa fitu I le wha se lau se fulu. O University a Otago, Massey, Victoria, ma le AUT ua whaalelea la tūlanga e awhia I ma Otago I le lua se lau pito ilunga mo le taimi mua talu mai le lua lua. I lona o te lenga o New Zealand tūlanga 5 I le lalolangi I le maua lunga ma le leo ana o onga I University. Ua whaalia Dr. Sherry Plenkiron o se scientist I le University o Aukilani ua whaailoe suesuenga o se tasi o mafua anga o le kānesa o le manawa po o le womb cancer ona o le maualunga ato o le mamafa o le tino whaapea I ngase o awhia ai e pei o le suka po le diabetes na si itia le numero tanga ngase I le whaafita auli I totono New Zealand mai le ono se lau I le se fulu tausanga taluai I le tusa ma le fitu se lau 5 se fulu I le tausanga e ai nisi o tinama maita ai Pasifika ma Maori e pito mawalunga I le kānesa o le manawa po o le vaenga o le tōtonga o le tina lea e te uma whaafailele ai le pepe. Na whaalia le au sue ua o lawa I tina tala vau I New Zealand ua awhia I le nei kānesa ma e te le tina mata maita ai mai le tolu se fuluanga I le wha se fulu tausanga le mātutua ai mai se lawa I Maori ma Pasifika. Hui I le ana tā ua e Dr. Plenkiron o se tuainga kānesa ma whaiona ave e sea pe a whai e vave o na maua. Ua sila fia lelei lava I le tangata lona tino ma ua fautua ina e Dr. Plenkiron tamaitai e mawhaiona vave whaia le fuafuanga pe a whaalongo ina ua iai nisi aunga e vave loa ona tonga fitia ona o leitu a inga kānesa e whaingofie ma vave lava ona tonga fitia e a leita o tonga po o nifuala au.
E tali tonu le ofisa tali atu I whaalawelawe whaafuasei, o se whaalawelawe whaafuasei na mua I le supermarket le New World I Victoria Park, ua whaamaunia mai le foodstuffs I Northland, o le aawe e sea uma o loa matau mafa mai le supermarketi, malafua ai le la pisi ona ele o saunga le mu, o lo o maua pea tutongi le au whainga luenga I vai aso a sau, tu sape ele o whainga luenga ma o le a lango malosi ele pūlenga, hana tangata whainga luenga. O lo tu mau pere malo si o le tusi folau New Zealand le lalolangi peitai, ua si itia le numera o atu no o ata pa I visa, po o electronic visas e ulufale ai I isi atu no. I whaamaumaunga ale Henley Passport Index, na whaali ai e se lauwalu fitu atu no o lo o mawhaiona ulufale I ai tangata tusi folau New Zealand, e au noa ma se visa e mo o mia peitai, o le tele o atu no o lo o whaonga aina le e-visa system, le e mo o mia ai e tangata whemalanga ai, le whaatu mo se pepa ilunga o penga ta whailangi, mai maasani lavaona tutongi, si tama I pili, e mawhaiona maua mai le e-visa e ulufale ai I isi atu no. O lona winga o tangata New Zealand malanga atu I atu no, e te taona fuafua mamao, o Peritania e tolus fuluono Tala le tau le e-visa, e mawhaiona ulufale ai, ma nofo I le umi e ono maasina, e iwa se fulu aso e mawhaiona nofo I le United States, pe amalanga atu I le e-visa, pe ama le lua se fulu tasi Tala, ai mawhaiona whea lua ia I tutono le lua tausanga. E mo omia fo ia I tu ai ngā visa I ulufale ai I Zimbabwe, Saudi Arabia, Kuwait, Yoritana, ma ai kupito. E tā wale siaki mua I lunga o penga ta whailangi aloa ia a malo o atu noo, ai le I fuafua e malanga e se atu. O le vai aso nei na tūla ai ai luma le whaamasinonga whaitu māloa Hamiltone, le tamaita ai lua se fulu whātau sanga lea na whaia mionga o le ngāo I o lava ma o loa o tau mafa, e silia ma le se fulu lua awhe tā lalo na tau au whai. Sāmoa Rose a heurea, o ngāo I a lava pea ma le wha se fulu iwa o na ngaoi, ma ia tau whaafefe fo I tangata whainga luenga I se tamai naifi, pe a tau mawhai e tā ofi ia ma o loa ngaoi. A o tatala I tua e whaatalitali le aso o le isi o na whaamasinonga I le tausanga taluai. E tolu se fulu molianga na molia I a ofi ai ngā oinga e lua se fulu lua, ma ngā oinga o loa e se fulu, e silia ma le tai awhe tā la le tau. O le tausanga taluai na ia ngā oi ai lava o loa tau mafa, kulimi ma vali teu tino, mai I whare o loa le Chemist Warehouse, Rebel Sports, Woolworths, whapea ma le Warehouse, e lua se fulu tasi masina o nofo sala I le whale pui, ma tuunga a maangalo, o le awha asauna toi tango fia fuala au wasaina, ma le awa malosi. I taalonga, ele I umi se taimi na tatala I le whaataunga o pe paulu fale mo le taalonga muli o le lakapi Super Pasifika a e taulia uma o le taalonga muli o le awhe tauia I le awa le Sifi ma le Crusaders, whaia I le malai taalo Addington Stadium I Kalai Estete. E a whelua se laulima se fulu isi pe paulu fale whaupopo na whaatau watu I le tae awana nafi, ma na taulia uma ini nai minute pe ona lipotia ele le tio New Zealand. Tala fōia mai le si wafonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli.